Dia. 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 Oh. Dia. 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 Il cipper de la Bordeaux, il cipper de la Bordeaux, il cipper de la Bordeaux, il cipper de la Bordeaux. Che io baredo la che io baredo che io baredo io baredo che c'è quella della Bordeaux c'è quella della Bordeaux c'è quella della Bordeaux che io baredo la che io baredo io baredo Signore Marmando, signore Marmando, signore Marmando, Merci fort, Seigneur. Bon, la manufacture verbale, que nous présentons la manufacture verbale. Dia. Joan França Tisné. Dia te. Que cum digat ako? Nu que cum tupi, de que ricas pomos de terra, carota, caulet, que res cosa pendent horas e horas. Que burix subent, sembla. Vai que bureix, e après que bureix, un moment quan bureix que bu, a pausas quan bureix trop, n'est pas me bu, aqui que de separar, trobar outras personas, ha une auto garbure e bueno. Qui a solo la receita que a Que ajustar des légumes en sortie et tout se passe comme ça. Ou ajustar que soupe de compromis. Et la bête, quin est le répertoire ou comme c'est le collectage du répertoire de la manufacture verbale? Eh bien, que prenem per exemple, pas les lunettes, que prenem per exemple un document vieil. Voilà, on y a mercat entrevista Joan Francis Cisné, per exemple, et après que distribuïm, per exemple, que baha présentation CD, que baha collectage, et que baha causi de répertoire, et ou dates à bien. Voilà, et après que donc la peste a passé per dates à bien. Dates à bien, que dates à bien. Que dates à bien.
Ora che datas a Viena. Che datas a Viena. Che datas a Viena. Che sembla sì. Che datas a Viena. 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 Quel est le record de la candela mai lunga? Che che in abbandonant che pensi che era che della stessa de Capsius. Che bezeram que en loc leu que hi ha dates a Viena? Oui. Un. Bun. Bé, que mi xaram sur internet ou ne sais pas où, ou au journal, et n'en parlera també a Suzok Tele. Ja. Pensi. Merci.